Drago mi je da smo ponovo zajedno, s ove strane mikrofona Dragoslav Petrović. Danas imamo jedan zanimljiv softver, zove se Linkmeister, nadam se da ste ga skinuli. Možete postaviti prečicu na vaš desktop i dvoklikom na ikonicu se otvara softver. Ovaj program služi da pravite linkove. Ukoliko imate web sajt, ovaj alat može da bude jako koristan i da ga rado koristite. Kao što znate, postoje tekstualni linkovi i postoje slikovni linkovi, to jest baneri. Imate jedan mali formular koji treba se popuni za tekst link i još jedan za slikovni link. Ovdje možete dole i da vidite primjer tekstualnog linka. Evo recimo ovdje omogućuju sajt izrada, besplatni oglasnik i info zarada, a baner ili slikovni link možete da vidite evo ovdje gore. Hajde napravimo jedan tekstualni link. Tekst linka je u suštini ovaj tekst koji će se pojaviti na strani i recimo ja ću napisati ovdje izrada sajta. Klik vodi na www stranu. Najbolje otvoriti stranu u čitaču ovako i kopirati link. I zatim fino kliknite na ovo zalepim. Nemojte zaboraviti ovo http:// je obavezno. Gdje se strana otvara pa imate opciju novi prozor i isti prozor, recimo u novom prozoru, dodatno pojašnjenje linka. Dodatno pojašnjenje linka je u suštini kad mišem stanete iznad linka i pojavi se ovaj tekst. Da maksimalno iskoristite internet u ovom slučaju. Za ovaj drugi link je oglasnik sa slikom i bez registracije. Znači, ja ovo volim da nazovem i dodatna reklama koja će da natera posetioca da klikne na taj link. Možemo napisati najpovoljnija izrada web sajtova, proverite. Prati link, neka prati link. Kada to odradimo, kliknemo na generiši tekst link i zatim na selekcije. I u suštini to je to. Kada kliknete na OK u ovom prozoru, generisani kod će biti selektovan i kopiran. Sa CTRL-V ga zalepite u HTML kodni pogled strane, blogopis ili u tekst widget. Znači, ovaj posao je završen i mi smo dobili naš kod. Zatim imamo slikovni link, situacija je ista. Ovdje postavljamo adresu slike. Da uzmemo za primjer, recimo logo siteizrada.com. Desni klik na sliku, kopiraj URL adresu slike, otvorimo sliku za svaki slučaj i onda kopiramo. Zalepimo, klik vodi na siteizrada.com gdje se otvara novi prozor, naslov linka, sajtova, visina slike, visina i širina slike i ne moramo da upisujemo, alternativni tekst, super, sajtova, ravnanje banera, imamo sredina, levo sredina i desno, recimo sredina, prati link prati. Kliknemo generiši slikovni link, selekcija, kod je spremljen, evo ga. Veoma jednostavno i konkretno. Nadam se da ste uživali i da ćete koristiti Linkmeistera u vašim internet rabotama. Čujemo se u nekom drugom video zapisu. Prijetan dan.